Yazo balinangle ngalo no kote linga ba blo wope sa kanda. Part 1, part 2, part 3. But we are at the end. Yeah, so but what we just wanted to convey, what we wanted people to understand, especially girls living in Africa in deplorable conditions, when you're out there looking for your mate, look for a person who respects you as a person. Look for a person who is going to help you around the house. Don't just settle for anybody just because they show interest Let's in more you. translate, sir. I like what she said. I'm gonna translate in Lingala with God have to post Lingala. So she said that Soki Ozoluka Molonga Your mate. Luka Muto azo respecte. Who respects you as a person, Muto who's going to help you around the house. house. Po biso na mitu na biso, surtout biso bakongo na mitu na biso da mamande lo, je sais pas, je comprends pas cette histoire ici. Mamande mutu asara mamusu na ndaku, mamande mutu abemakabala na mutu, ayemabanzungu na mutu. I mean, soki mobala wa edo na ndaku tina nizani. Ami tofa na ndaku biso mbale, naza mutu. Tu es chômeur, tu fais rien. La femme va faire toute chose pour toi. Ça nous énerve l'histoire ici. Soto lobela mo boye na ebi ke vidéo comme la suka betika to lo amuke soto lobela mo boye parce que ça énerve, you know, ba bloko eza bitu zo de na rat o mo pe mobala mo za chamère des soko par exemple za chrétien te o mo na mela ni masanga OK na même masanga les caméramans laisse nous qu'on parle un peu Sans refuser. Ça prend l'espace encore. Juliette, c'est toi. Continue. Dans je fais aussi débat. So moi na pe mobala nga mela na masanga ou bien akene mahamune kutambola pamba azongi mwasi akei abilamu na tongo abongisi ndaku asokoli basani asokoli bana asokoli bilamba ale abimake par exemple bilanga ou bien ke pasi mobe qui vont marcher même. Ya akeluka nani akeluka biloko olesa bana na mobali yango alesa mobali siko mobali azongi bitambola tambola so za shanga azongi bitambola tambola ayena ndaku afandika pamba boye aosa eloko moko te. Moi, c'est un biloko à servir la mesa. Et si ce n'est pas bien, l'appel sorcière. Et puis, ceux qui mobile, par exemple, mobile à salaka. Babiloko to mona atako to salaka. Moi, c'est mon salo à salana ndako. Ils ont ça mon coso ka salon pas mon souba pesa $15 par heure. En Amérique, muto zongo $15 par heure. Ko batela mwana ndako. Mwana moko. So batela mwana moko en Amérique à peso $15 par heure. Mais en Afrique basi basana bana 11-12 ou bien to so to bi muke 5-7 bana 7 na ndako wana so côté bango nyonso wana 7 wana combien de dollars? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ce que moi si aobate la bana 7 na ndako azo lambela yo azo bongisa ndako asa ma nyonso na yo wuti musala. OK, musano pe to bite musano musala pe to musano fanda na office o fandi je nomba bibanda we na ndako. Pourquoi pas au télémipe au logo moi le connaissez au kufate au télémipe ozi moi peinture au pango nanda ko so lamba fufuté d'abord la fufu zo peinture nanda ko au fond na peinture au ti musa ye nenga zala bilamba musalo yazo sa nanda ko wana exact la ko tumakas ko le ko sala ko musala pour musala yazo sala na ba futé $15 par heure. Et ce qui peut dire aza boss moi bien peut-être $20 par heure. Parce que moi, si on me paye $15 par heure dans le travail comme ça, comme les femmes, ils font toujours à la maison. Surtout en Afrique, moi, je n'ai pas accepté ça. Tu vois, les bêtises comme ça, toujours dans l'année 2017. Tout le monde sera bandé qu'on a vu surtout bakon. Na kote na ninga la pomba rambo eleki. Na mona mo mingi eleki. To kote na ninga po to yesa no bandé qu'on a biso bakon. Le to le bisana. Moi si aza mombo na ote. OK? Moi si azali mutu nzamba pesio po aide. Pobo edane donc aza imende tio oti musala yeso ka sala ka oti musala na ndako lokota kopo na se omoni kopo na se lokota ila te mutu asale musala banda to ko so basani omoni kama kopo pembeni ana obeli na dine ya ko lokota kopo na se papa kama. Okay, let's conclude. In conclusion, when you're out there looking for your mate, make sure you look for someone who's respecting you. Don't let someone walk over you. You're a person. And just because another person is a leader doesn't mean that you have to be the floor leader. Par exemple, leader nanda yazo bali na ngalo no kote na to blo pesa
anglais ça pesa mo kilote. She's gonna speak in English and I'm gonna speak in Lingala. So leader nanda par exemple ngaso na leader nanda. Okay. So par exemple posa mtu mo linganda ko za top. So ki yo moko papa oti musawe nanda ko bando musanda. Na moi sina bana ba respecter yo. Ba on peut pas nous l'autre blanc nanda c'est. Right? You know, on a plus moins pouvoir. Prepare la manger sometimes. Yeah, mobile peut ko lamba biloko. Banzamba bi a peso molo muta ko sunga, a peso nani boy na ote. Même la femme n'est pas devenue. Bible na so peso muta ko sunga. Alors biti que na so peso boy na yo. Ou na peso esclave na yo. Non. Na za mutu na yepo na sunga yo. To sunga na bi ko sunga zani. Ko sunga zani ke si yo simbi ko nga pe na simba to tombolo. Precisely. Huh? Alors, be wise, my ladies. As you go out, be wise. Don't let yourself be manipulated. Moi si bande konanga basi. Yo mo mi respecter. Yo mo so mi respecter ta mobala mo suka yi. So il faut pas qu'on pese chance pour na buzo bata mukete. So buzo mo ka buzo e bandi na bandi. Ata buzo no ba fiancé ou bien comment on dit copain. Yeah, so buzo bon. Buzo baka muke abeto ka pona ba jewe po zone sile pona ba je. Pour aye ba ke yo linga ba jete. Mamba obeta beta wana. Les bêtises là j'aime pas ça m'énerve trop. Like c'est bêtises. Moi-même, moi je joue pas. Moi, si un homme essaie de me taper, même par j'ai tapé, la famille va savoir. Oui. Tout le monde va savoir que je t'avais tapé. Et notre relationship, c'est fini. Je joue pas. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Hein? Ok, on conclut. But thank you for watching. Yeah, merci beaucoup. Please leave us your thoughts. Let us know what you think. And if you'd like us to discuss anything else, subscribe. Yeah. Like the video. Merci. Share it. It's going to help us a lot. Yeah, then I'm working on the back na bandaki na ngene na pot na ngala kwa blog mo serious surtout na boka na biso kwa. Yeah, so lingi video o comprendre ma blog to lo ba linya mo moi comment mon asi moi et ça moi va bien. Et puis ceux qui osent appeler na idée na o moi point of view ou ngo share ou bien o limite ba blog to lobby comment on a c'est plutôt to discuss na o bien on peut na téléphone. On peut pousser au pesant pour passer aux amants, on va le dire comment tu m'as passé dans le canal. Mon ami n'a bien gagné. N'a bien gagné l'hôpital aussi là. Okay. Okay. Thank you. Thank you for watching. Bye. Bye.